Working President Kaseng Khon Nyotrep National Awakening Movement Kaknam Uba Thomas Pasa Hakapra Tarik Unailur Ulay Thu Bakaseng Karshan Pura Yakarai Jongka All Khasi Miglai Tourist Taxi Association AKMTTA Banum Ailat Ikikali Kamai Kibaniki Wei Pat Kijela Banrung Shikijaka Jongok Kai Perthai Jongka Miglaya Naduk Kakandil Tarik Mentau Benai Uniunong ngela mulong, kasing jong u kaladawa na kasorkar na du kasnem arjar katnyo, banwan ra da kaan kabaklan halor kani kapang. Ula keno da kabaong, de ki minister bat ki he ki hain sorkar ki bala penting ko tempan na da kangi ki kali kamay na bar jela, banrung shi ki jaka jong okai perthai, ki wei pat ki seng ki bani ki wei ki jela ki la ban kangi ka jingrung jingmi ki kali ket marbam, ket umpnyang diesel petrol na asam shameglaya. Kumbakalong minta, kadon ka jingberngam ni kiwi ki jela ban kangi ki kali kamay na Meglaya ban bu brio sya railway station bat syakat lingsun goti. Kumakan kapor hadin bangyo iba na kaliang ki asosian ki turis da shimi ko benta hei kinti ni basai ba na kaliang ka jongi aga jikar sya ngapora halor kanu ko nongong man pensai kata pina kaliang ka jongi ru nado usna marda khatnyo khatpara kapor badang don dekau pada sarkar ngira tho ini benta habang itho jo sarkar ni tho rengkat kijing tho kibabyang kibang ila pe syakiwi kistik pile komno kumang itip hari India menta kawin na kaba halor tam hakam juga kai ke sikim ban ngila pentip cakap sarkar bahas sikim ru kim jusha ya kikali kiba nabar kiban yalam mi turis syaki tourist destination kiban po sikim mana kali ngajongi ngila pentip lembaga jingtho cakap sarkar adu ajakan niu ban hatu ko por lembaga city ka baka state government ka ai singi hu ajar khatpara new trip wajar khatpara lembaga city number communication/trans/enf/nrpo/arga-khatniu/arpolai lembaga ni city nakaliang jong commissioner of transport Meghalaya Shillong kila batha yaki district transport officer baki dei ban pej binya yakin kali kiba wan nabar kiba lek sepok ki tourist destination bar hakatu ko pon nakaliang gajongi ngirayor ka city nakaliang ka sarkar ko arja hatra hakapak kila penpau bahwa katkum gajing wat binya jong ka sarkar pada kilap bakadei gajusisha ba sepok sikim ru kim jusha ya kita ki kali ki bam dai sikim register bakin lek chaki tourist destination ban kini ki kali berpo bayalam mi kini nong jugo kai pertai ban nakaliang ka sarkar kala ong ingi pada tu kapor ba namar ba kasar mata kalong ka bakimba ka blok balat tikira kerpat island ba on dala adab ka ISBT ka sarkar kan pensangnya no yakini ki kali iba ferry ki tourist hangte apa ISBT ba na ISBT pada kin pick up no ki kali ki jongi ban ngila kami dinti ba lesi kata kadika ka plan ka babyang ba ngila suap kami dinti lano ka ISBT kan dep hadin aja khatprat kalawan no daga MDA 1 but hadin gatu mi persyang bani keren ya ki transport minister ki tourism minister to por handai ngai ba kastan ga jong government ka kalano but ki wan ki comments ki statement na government to por ki bawan mentaru ya ka bakti ong lada syakhang ki kali Meghalaya sa Assam ngile pondo ti jik pun syai ni we ki kali na po Meghalaya kim juyo manlek ban kamai hakit tourist destination berada po Assam kata apa syai ba hoit kali jongi lagi yalam ki passenger ha airport ho railway station kakut hang tai kam don chu shawi bikila ban yalam ban ngitip ba lapi pet tang pok kazirang garu ki kali ban park hang tu pok kazirang ga ki tak ES bai kim pinum lak ML05 di ngisong tu ba ka state ka bodon ya ka kalebo ban kamai lembaga tourism kaiban penbiang shwa yaki residents juga state chwan kong nakata-kadaw na kaliang jongi ni aga jing kersyang ka pura ban ni penpau ru ba ni penpau ru jing pensai dia tapi kini kiba napo Assam kini ban sutu ni klem ong bam sya shu ban rung ni kali Assam yong ni syai pi so ba wan yalam se shibun bagi tourist hang te pa SBT
menang ni pada ini dalam umangi kata kam dei bengi khang yo i ki jing mi ki ma ki lak te ko ki jing bergam ban khang si ki kali nyang kali kit ma ba mardi te kan kam hap ke bangin khang ti ki kali asam baki ki nang ti ki ocean puasa di ban sung thu kata habakut di kumbang ilayu i boros kata kadon ka ki ne ki traveling agencies ki belum pogoti kiba kamai kambun naka tourism jong jala ka jongi kini travel agency ki recruit maki ki book maki ki alam wanra maki sene ki penpai biang maki sati but kiba bun ki camp what yang abang ka di ki samang ke but sene ki wantang ban bread ki plastic chips but ki bilor plastic kabamun hadu menta kam da don tan kata ka jing mento ya uluk ulak nei ki pai ba na kata ka tourism tika ke state government ke diban sung thu ya kan ni ka point of view kai ba ladang i don ni ki lum ki wa ki bathiang mo boleh lai kerpang kadai hok shwa ya ngi shwa bangin yo jing mento ni to kam tam ya kan ni ka por ba produk kam ko jam ki samla menta lada ke sarkar ke sim ni ka senjam kata ki samla jong ikin tit turis kali ini sedang mentit banyak kamai banda kalian ngajong ini ong ru ya kastit go mah tu kapor kijing mentoy lada yalam de gini ki driver ki jongi syaki tourist destination ki bana po megalia kijing mentoy kadang ni kawai ka safety ya ki nong wan juo kai pi nomor ki surok sini ki long ki ba khongon ki bariat but let's say kita ki nong ni kali sak po rethor sa plane area yo ki pat long expert ba de ki jongi kan long ka jing mentoy ki tourist kabar lada ki sim de gini de ki kali kibana po kibari ML05 kini ki turis kiban wan sini sa pamagalia kan lo ka jimento iki na market dan kam suban kali sa no kadon kata ki jongi ki tiplon ban kabar ka safety kede ka pongsan ba ka ba dang suggestion to ka jing dia ka ki jong sonam lana din nando to kabor ba kidai tang ki kali kiban po megalia ki bala ban ferry ya kini ki turis kata ka to ka jingja ka nomja Pina kalian ngajongi hakapor baka sarkar arja khatnya wilayah jingkemen bakin nilai kini ngilak siang niap tang hakapor Henry nado ka MDA1 bakla beteng nado MDA2 ngilap tang ka ka point baka sarkar jela kam don ya ka willpower ban pendep ya kani ban kadai hok ngodong ki ya ki association jong ki turis ki banyak kali bakin perpa nomor dai maki ba kamai lan ne imja nakni ka kam Toki nomor sarkar kampua bagi real busong ko kejawab kio kamay gaji. Kani ka pau kukta lada ka sarkar jela kam penting kena ba kinong ni kali ki beri try muluk kinyo bainong kinyo bela na ka kam chuo kai pertei ka bamun da ka basai baka sarkar kampua baki youth ki jongi ni kin long song ki jongi kin yo jing mentoy na ka tourism department lani kin yo lat ban kamai kai lada ka Meghalaya la sarkar ka jongi kadan kumi kata konsep emut kabdei pro Meghalaya residents policy ko jongka de kum no pen mentoy ki bamdei ki try muluk pe Toki baka shinjige sarkar menteri kami tak polisi di bawah di on pi kam don jing ai ngano pilada ka haju kani ka kajuk amat ka sarkar awar khatnya kala kubur kala tere kala manjur ban penteri kami kani balai kani ka sarkar kamla pi maka siti ba pen ingai pi kadai ka wan apa transport commissioner the government of Meghalaya oh ya tu kapor ka parti de gawai menta ka parti de gawai heri ngasung tu ba sisin mengilayo ya ka siti mo sitin mengilayo ya ka official siti jong u ofsal jong ka sarkar kani ka siti kamla ban yap nomor lawan ka parti ni ka official correspondence kani ka official correspondence kadi bandon ka jimbut din benta ban ong balawan da ka parti itu ki siti sitar bentar no ti hatu kata kalau profesional sih kata kontri kam tu ki department ki jongi ti ka syong ka sarkar menta bakan jubam bat ka bakam kuksan ya ngayo i ba ki minister ki jongi ki ba penting ki ba ai petrol ki ba penting ben sme yo syak khang no kita ki asam ki khang yang ibadah kita tintin gi mi ki minister ki jongi tak abang buat misal di busong di setiap mungkin kuat bor dan kita sungguh
pi kadai kata la ki sau thu kam don gamon melada kim don gamon kim sau thu ka ai ka stand ka jong ki ngat sai ma ki hi ki dei ban jibak ban ka dengan jong ingin penbut mentang sini sakawi ka sti in continuation yakini ki sithi ki ngai ayo rojar kan yo bat ngin refer ru bahava nakaliang ka sarkar ka ada ai ka sikula ban pendep ini kam ka ai kata ka jinge ka ban sarkar ka siam ba umla ban le shu kai